poznati ili ne, danas svi poručuju isto. Nisi sama. Aluzija je direktan odgovor na knjigu Isidore Bjelice, čiji su poštovaoci odlučili da ne dopuste da ovo štivo ostane bez promocije. Kada imamo autora koji nije u stanju da dođe, a svi bi da ga posjetimo, a nismo u mogućnosti, samim tim promocija ne može da se izvede, onda ćemo promociju mi sami uraditi i bit ćemo zajedno sa njom online. Mislim da je to jedna fantastična stvar, naročito što inače mislim da u ovo vreme te promocije treba izbjegavati. Mislim, nema se više vremena za te koktele i za bacanje para. Dajte pare piscu u krajnjem slučaju. Mislim, šta sad i ovako nakon promocije dolaze ljudi koji ne čitaju. Imala sam jednu priliku negdje u Ušću, ne znam da li se ona seća sa sestrom kad sam šetala, da je sretnem i da nekako nagrnem na nju i da je kažem može li jedna fotografija. Stvarno mi je bila čast i zadovoljstvo da se fotografišem sa njom, jer zaista je poštujem i volim kao velikog jednog pisca. Ovo je ujedno i presedan u Srbiji da se na ovakav način predstavi knjiga jednog autora. Ja ću okačiti na svim društvenim mrežama, naravno na Instagramu imam najviše pratioca i tu zaista me ta deca i ljudi podržavaju, tako da ćemo proširiti to što više budemo mogli. Ja se iskreno nadam da ćemo danas svi biti zajedno sa Isidorom, da ćemo komunicirati međusobno i da ćemo možda dosaditi svim ovim ostalima koji to ne vole, ali ćemo da citiramo. Ceo dan ćemo da izbacujemo nekakve citate. Internet prezentaciju knjige podržale su i Vesna Radusinović, Mirjana Bobić-Mojsilović i mnogi drugi. Kad je teško, tu je Isi. Mislim da je vreme da i svi mi uzvratimo.